Chini Nepanda Jotone Siwa World Indigenous Day. Avana Tewi Sir James Nikugo Busang Taisa Tiny Kok Simon Lainai Hastini Lukurone Bagay Botam Kokasarna and Musuk Boni Kokte. Pulano Blake Chini Khorang News Channel Nang Kawe Kukbe Hambai Maro Taibo Hambai Maro Sini Joto Hayungni Hakotorni Te Hastini Joto Indigenous people Lukurokno ang blake khakaham tinini o 32nd World Indigenous Devo jotono no khakaham tai nai tongnai joto khakaham lukurokno hambai norok tini saimano tini bai hengkai 32nd bar World Indigenous Day celebrate klaijak tongo worldwide in the year of 1994 declare klaijak kha boni pore tini sung for the first time in the history of Tripura, Tripurani capital Agartala wo, sung almost 5,000 plus borok gathering ngai je bista hodani sini kanmung chumung resapung musamung jaduni kolija nini hojagri mamita lebang bumani over hakino sung tinta tablu ni bisingte sini culture no nukjakha party bokmani dengi by my shukmani rasami by my shukmani over hake tini celebrate klaijak tong haisi sung saimano tini hai hal sini baga blai ke important tabuk ni buskang ni generation sok nombo over hake no sung motivate khai encourage khai buskang ni salo nijini kanmung no pogyang na bagai nijini chamung no pogyang na ni bagai nijini resapung samung no pogyang na ni bagai sung over hake gathang khai nar ke ma nai tai pasapasi buskang ni salo sung taibo over hake government of India ni thani je sini man thok tai rok sung thani tong sini right thani tong over rok no sung achievement na nang nai sung implement khai na last ko agi rogo unke TDC wo Debbarma ruling khaibe tongpro ya phalo age ni zorawo age ni je party rogle abuta hai khlaibe kaise korto business de rogno malai mani no pala khlai ya phakharmani sung earlier days rogo unke sung tamu khai basically sung junal rokno sairi ro junal sokbong ni je sub junal tongmani borok ni bisangti fund allocate khai every constituency was celebrate khai but sung wansuka thansa khai on toto iaro sung waisha malai lai joto palbak sa khai capital agartala juri khai kai national media ni attention sung manai borok ni khawa obotai importance ke sogoi nai so overok no nasigine sung first time agartala oba hake khlai tong sung के आलका गवर्नमेंट खक्ति रोगो के खाइजा के अब त हाइ खलागे आगे नि जराव जेफ्रो टीटीडीसी वो मथा पार्टी गवर्नमेंट खाया खफ्रो आगे रोग नि जराव जे सीपीआईएम संगनि मलो अम त हाइ रखे बोतर खलागे फास्टनि लोक बरो रोग न अम त हाइ खलाबे कुजुगो कारना नि याकेबा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे अम त हाइ दे रोगो कतर खलाबे तिनि नि जालो जे सालो जे कतर खलाबे नुक माने अब त हाइ खलाबे खलाइमानि रोग मगलो नुक यादे आगे रोगो अनके ओ नाइदि आं personally kevo government no blame khainen musungya however I think jotono saimano norbo kampani saimano ali rogo je government tongmani borok angsuk obono important roi khlaijak pani sung nugya however I think obo sudu matro government ni kok simia je kuno maybe bo je kuno political party khai to but first sine sine mukti prasa and therefore sung ti prasa ni tongo it is not only for Tripura motha but for every indigenous people who belongs to this land haisi ga o jaga o sung palbaksa thansa jotono buma kaisini busangi no hani busangi sung celebrate ma khlai lai nai haita